October ni somni pathum kumsang ni somni pali hania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kanbuk thau achau US politics sa thilin lumlat lian tak tak mai hatheng chaumek ka presidential election hanai ni tur election day November ninga hathen main nisom panhi zanzon chau aum to kar ni po hatling to lo hani heti lai hian vice president Democratic Party presidential nominee ni bok Kamala Harris chuan mipui ngai dan lakhom na ranga niam lam hapan meka heiwang hian UK rorelai Keir Starmer kai khroi Labour Party ten US presidential election a hanin beina lian tak tak mai swing state ranga Kamala Harris campaign tanpui turin enroll na hanayani tin brebat chuan han reporta hemi chungchanga hian Fox News chuan report an pek danin Election day anhai to wangin in beina boruak aso sang to hlea former US President Republican Party presidential nominee Donald Trump campaign team tachuan UK Labour Party tachu US presidential election campaign a enroll na hanayani tin complain han theluta Trump campaign in tunhai karengmazat chungkhan Labour Party chuan November ninga in thanpui nei tura ngong hanai thainan an khingpui Kamala Harris tan battleground state mun poimo tak taka campaign turin party member te hanlaluta antirani tin hanpu ane UK Prime Minister Keir Starmer chuan hengmi te hi Labour Party chunga volunteer te hanimaya US in thanapiang hian hetianga thilti na hi hanlo nei photo thina in thanmasak po khan enroll na hanlo nei toa Mase tlomngai tranpui tura in pe mimalin pek nang hanimaya tunin thanpuya po hian chutiang chu antia chu chuan diklo na hanei lawani hati battleground state sang baka rampum huapa mipui ngai dan lakhom na po Kamala Harris hian tlak niamlam hapan meka wangin amale Democrat Party te chuan thaito pin tran hanla chomeka thalai rol ho hip khom na tan celebrities te anmang hloma India taima chuan tukinjing lampanga khan Detroit ta ralilian tak mai hanaya heta hian rapper lartak Eminem haronin lana Kamala Harris fakchungin stage sa former US President Barack Obama hako chok bok ane Democratic powerhouse anti mai Barack Obama hian thucha soin Donald Trump hian America economy hi asiam thadon lawa ti chatu tur hania kan candidate Harris sin economy siam thale tura rom manna hanei jongjong po hi arhathiam phak lawani hati Democrat lam hian tran hanlana sahle maya zaithiam lar takmai Bruce Springsteen chuan swing state jongjonga concert nanei donani ti Barack Obama hian hanem het bok ane indona thomlian tak tak kara US politics sa in beina boruak hi ngainom tham hatling chomeka Fox News chuan candidate panhi tele party panhi te in beina in havor top atheng chome kane hanti Democrat lam hian hetiang hian malakna lian tak tak nei ma sala Donald Trump point Doral Florida state lampanga Hispanic voter tenen hunan manghawa tukin jinglama khan US sa vote nga tak mai Latino hruaitu tenen dokan kil hoin hun han mangboka Trump chuan he hun han man hona hian kei hi nangni tan hian mi hlaum kanilawa midik lote tanero chuan hlaum tak kanidonani hati politico chuan report an pek danin heng Latino hruaitu ta hian US mun ranga Latino homjongjong ta chuan Donald Trump hi kan thlop donani hati heibaka hian The Guardian chuan report an pek danin evangelical group Polian le lar tak tak ten Donald Trump hi hanpana India taima chuan tukinjing lama vek khan Donald Trump chunga hian kut ngatin hantrong traya presidential election lowam turatan hian Donald Trump tan malsom na handil baka trong trai khun han manjoa hian alam hoya ban pharin malsom na hanhlanani tin han report ane presidential race in tran chawa campaign rally te han nei chawa boruak asosan chhoviau to nuwa po khan heng evangelical Christian ho ta hian Donald Trump an thop le thop lo hi chiang takin a hriat hlei theilowa
masa tuna hian han din na chu chiang takin halo langta Donald Trump han vote donani ti tilang tu symbol lian tak chu han ron ti chuak ta ne han ti evangelical group franga hroi tu ronkal khom ta hi conservative Christian hroi tu chalang tak tak te han ni hlom boka hei wang hian America conservative Christian te thlopna chak tak chu Trump hian tuntruma hian adong le donani ti hei hian hanem hetani hanti bok The Guardian mek po hian Donald Trump hian presidential race hian masona malampan zel turin step thar harap chome kani tin han report veta hani heti role hian aking pui Kamala Harris chuan US sa havoi khatna tan major president masaber ni turin hain peitoni ti NBC News sa interview hanai na halo soi ve mek bok ani Mase Harris sile a party te hian leireman rap thathai me ulawni in harriata Fox News in voinlama update nanai dan chuan thole ni India taima chuan tugenjing lampanga khan Democratic Party presidential candidate lui tuntruma independent candidate ding Tulsi Gabbard hi tuntruma presidential race hian Donald Trump tana akong dal tu le noksak thailian ber jingami hania Masa thil maktak athengta Donald Trump hian North Carolina State swing state jinga pakhat Greensboro muna campaign rally hanaya he campaign rally hanai na muna hian Tulsi Gabbard hi Ron Kalin Republican Party le Donald Trump chu athopani ti danang tak formal takin hapuang ta ne hanti tichon Tulsi Gabbard hian ama tan le Democrat tan ha campaign ji to don lo mai ni lowin Former US President Donald Trump campaign team hian transition team honorary co-chair Nina Chalin Democrat hote habailet veto don hani Fox News chuan Democrat member Luile an hroi tu hlui Robert F Kennedy Jr chuan Hamma Khan Donald Trump hi alo thlop to boka hei hi Donald Trump tan chuan tuntruma presidential election lowam tura hian thilhlu tak panni hani donane hantibok Tulsi Gabbard hian Donald Trump athop satlia hani ringot lowa Democratic Party chuasanin Republican Party hain penghal hani US politics sa putrama trantu tan chuan tuntruma kanthupuan hi thulomom tak hani deuh vek maya rampum huapa US mipui ngai dan la khom na rang te lokhai khom thin tu lianber chu 270 truin hi ania tichon tundin muna mipui ngai dan la khom na hi hanthir lok taila Battleground State jinga Arizona State chu Donald Trump hian alangai turangai hanita state sana handata Nevada State point khatchawin Donald Trump hian tundin muna hian Kamala Harris chu halaphak lowa Masa State hian Donald Trump mason dan thirin Nevada State po hi Kamala Harris lakatrang hian achu sakthai mai hi anring to ane tichoni West politics kanron thlir khan Pennsylvania State thi Kamala Harris hian achanani chuan atan thil poi tak athleng theidonani ti kanron saitowa tichon khati lai po khan Trump hian mason chhaujalin Kamala Harris hi anai tiela haum phatrep to ani kha tichon tuna hian Trump chuan haum phatangei maya Pennsylvania State Electoral College vote sompakwalai mai homna hi Blue Belt tia hansai rong polin akwal khungrai thin kha tuna chuan pointin zat chia 48% veve han muta ka wangin Gray State ta thak theng anita atu jok pon ne na han chang thai ta veve a Kamala Harris tun naya atlak niam me ka wangle Donald Trump hian mason chhomek boxi wangin Pennsylvania State hian Trump hian nena chan thai mai chu anring ta deu ani tichon Pennsylvania State hian Kamala Harris hian nena achang lawani chuan State dang panni poimo takomani ti kanrun soitoa chungchu alak ngei hatul donani tin CNN meu pon hanon report toa chung state chu Battleground State panni North Carolina le Georgia State te hania tichon heng state panni zinga Georgia State thi Harrison in ladwak lo ma sela Donald Trump ne na achan thaina hun turangai ani toa tichon Harrison alak ngei hatulani tia hansoi state pakhat jok North Carolina State Electoral College vote som parukom na hi Harrison state poimoya mem hania alak tur state ang dawin
Bluebell tanti Apolin Hestate thi rin kual hania hun rei tak chung chu mipui ngai dan lakhom na Hestate hian Donald Trump in tlem te in point amu thadeu ranga masetuna chuan thilin thak theng lian tak big change salo theng vele ta North Carolina state ta hian atu zok ma marhuai tu homlowin Donald Trump chuan Harris point awum phaka ti chuan Hestate thi Gray state ta da hanile ta Trump hian hetiang hian mason chozelani chuan kar khat chung lekin Harris hi hale pel thayani hantia Fox News chuan North Carolina state ta hian Donald Trump tan chance thatak meka ne na hachan thai ngai po harinomani hanti ti chuan Joe Biden paitha Democrat Party presidential candidate tan Kamala Harris alawlana tangkhan mipui ngai dan lakhom na zonga Harris hian rampum huapin ma hroi charchar anga tarlan hani thina masetuna hian Kamala Harris hian zanni somthum le panni amhumeka Donald Trump hian zanni somnga le paruk amhumek boka tichona tu jok nge chakjok angti chiang thaitari lo anin drona state pathum haumta chungta chu Michigan state te Pennsylvania state te North Carolina state te hi hanita heng state pathuma electoral college vote omjongjong belkhom hi electoral college vote somnga nia mipui ngai dan lakhom na hi adikanga longai don taila heng state pathum jinga hakhoi mober hi Donald Trump hian pakhat po alani chuan presidential electiona nena changtura electoral college vote an mu ngai vote jan hi somsari hi apel ngai dona chuwang chuan heng battleground state pathuma hian mun khata po nena changani chuan chakthai mai din muna hadingta hani tichon report kanron pek masaka khan American mi diktak Twitter lampanga North Carolina state ta handin hunvel ronsoi fo trin kan biak po na kanron soilang towa Hestate thi battleground state tanga ngai thei po hani chia tolowa Donald Trump hian ne na hachang ngai tura kan ngai ani tin halo soito hani tichuan tuna hian adik zia haroin nem het chomek ka Harrisin he na channam hun turanga hanpuan mek lain tuna hian poinin zatan ni tin hanron dale ta mase hei po hi mitam tak rindana chuan Donald Trump hian marhoi tu jok ni na achang mek nia han ngai thung ani Senate dress bika po Democrat ten manhroi charchar thrin kha hania electoral vote chuan report an pek danin Democrat le Granol Party te Senate dress bika hian hanin draw chia 50-15 hanom mekani tin hanron da bok electoral vote hian Pennsylvania state big hi October nisom panga an update bakha an update velawa heiwang hian Pennsylvania state hi Bluebell tin hanla da meka khati hunlaya han point muzat Kamala Harris 49% Donald Trump 48% in da alania mase hei hi 272 in update anei dana tanga thlir chuan hadanglam towa anin drona state Gray state jinga atel veto ane Middle East in donale Israel boina hian US presidential election hi natakin hanghong telve meka kan theu to thowin harinoma chipchir tak chuan soilo maila Israelin ralrel dan chihrang Iran ha chan le dan turte an strategy poimo tak le data trend khatte halikauta hei hi Biden administration nena information an pek likout dani wangin Israel po hanlungoi lo lea tam tak soidana chuan Kamala Harris hi he document poimo tak tilikout tua hian social media lama chuan hanpu meka he document likout hi highly confidential document ti ani hiala hemi chungchanga hian US former president Donald Trump chuan US hian Israel atangin document thuruk poimo tak mai hatili kauta Defense Department atanga local poni thaya hei hian Israel tan serious taka chiat na hathen thaya harsat na po hanto phamek do boka indona lian tak aw mek lai hian an strategy ralrel dan poimo le thuruk poimo takte data trend khatte Defense Department atanga local chu Biden administration hian atiput chuaka hetianga tilikout tu hi zon chua hatulani must find the liquor tin Donald Trump chuan haron soi chuakta heibaka hian Trump chuan hetiang thil hathan nuwa hian Israel chuan thuruk top khokang chi te US nena haril du talawa
มาเสหตาเฮียนตุยนเงเดมทยังอิสราเอลเฮียนริงงำเหลาฮันไอจวนหาริงเหลาวะทุรุปแต่หาริลงำโตเหลาตีนะฮันเอียจุดยังสรการละกาจวนอิสราเอลตันเฮียนอินงาชันตลากอมเหลาวนี่ฮัติให้บากาเฮียนโดนัลด์ทรัมป์จวนเทเลกรามลำปังอาฮัจันเอลาฮัสวยดันจวนฮาริสินฮับไปเสนทิลตัมตักจูตีโหลดลินฮันเอลาวะอเมริกาจุดวอตัร์เตลกาฮัทิลไปใส่จูไปบ่าวแม่กันอีวางินpresidential race hian ne na hachan thaina turani chuan country tha Israel chu phatsanin arab ho thop na habai seya hadorme ka tichon hetianga hammalak na le Israel wartime strategy le data leak out chungchang nen hian inzom na thuk takpo hanai karinga tuntrumin thanna hian min thlang tlinglawa Kamala Harris hian ne na hachangani chuan Israel hi hunrei tak ading lawang tin hasoi langbok Donald Trump thu soi hi thil thleng thai hani vetlat maya achan chu tuna hian Israel air defense system te hanlo chamta fo maya Hezbollah hoin Israel laka kanchet dan kan thak dona drone tamjok Israel baina tan hian kan mangto dona missile thrale thokna jok po kan mangjoi dona ni tia hanpon nuwa Israel ramchunga missile le drone tam tak Hezbollah ho te hian han kablut toa Nizan darsom pakhat vela khan The Times of Israel in update anai dan chuan Hezbollah firfiak polten Israeli reservist patni han thata midang pathumin liam han turani tin han reporta Iran in a thop firfiak pol Hezbollah ho te hian Israel ramchung marlam panga projectile tam tak anon kapluta drone infiltration hamboka Israel marlam panga cheng mi makta duai khatchuang zat tachu Bom sheltera in khungin darkar khatchuang zat mai hanoma maselo bailet tu Israel sipai zinga mi panin nunna hanchanta heng nunna chanta hi kumsamli le panhiau pa Major Viram Harif kumsamli le panhiau pa Alon Brigade 9308 Battalion Deputy Commander hania tichon nunna chan pakhat jok khi Master Sergeant Sir Elliot Navarsky kumsamni le pasariau pa 7338 Adirim Artillery Regiment Tami Hani Tichon IDF chuan Hezbollah firfiak polho rocket ron kalu wang hian Artillery Battalion Zingami midang pathumin liamna tak tak mai hantur boka Lebanon atangin rocket som ron ka chhuania Galilee Panhan Dila Niot Mordecai area beipui thak na hanron naya hemin nuwa hian nimin tlailam panga khan Lebanon ramchunga tang thawin Upper Galilee le Western Galilee lampanga rocket somthum veljat mai hanon kablut boka hetianga firfiak polten Israel hanon ka wang hian sipai nunna chan le liamtur ba ka hian Damegan David Adam ambulance service in report an pek dan chuan rocket puakin anghorawanga tukverdar thalang ke velin mipa kumsam thumle panhi mit chu ahliama damdoina enkol turin hruayani ti an report bok an hroi tu lok zongjong tele an hroi tu lu ber thak tu tura han ngai thangin Israel sipai ta hian Hezbollah ho tu lu ta hi loting mit to ma sela Israel han bei na chu an war sau sau mo ti mai turania atira han do ber Hamas howerot chu chachuak tur hanom meu tolowa tam tak Israel sipai ta kuta hanin petowa Masahete chung hian mitang an frente chuan latum chuang lo hani The Times of Israel hian nizan zanreilam panga update anai dan chuan voina Lebanon ramchunga Israel sipaite chetna zongchonga Hezbollah firfiak pol somruk le pathum lai mai tha hani ti han reporta tichon Lebanon lampanga beipuyan thak tanga voin thleng hian IDF 10 Hezbollah firfiak pol han tha to hi Sangni zanga somthum hunting toni ti IDF chuan han report bok heti rol hian Lebanon sarkar chuan hetianga nunna chan tam tak zinga hian civil mi hanom nuala IDF te hian civil mi le indo mi silai kengta chu thiar hranna han nei lawani tin han pu ve bok Hezbollah firfiak pol te hian nizan lama khan thuchu hanron siama Tel Aviv khopui pon lama Israel sipai intelligence base chu targetin rocket hanon kap chhuakani ti anpuanga zan khatchungin Israel Hezbollah ho hi hanin changton na viau maya hemi malok hian Israel sipai ta chuan fighter jet mangin Lebanon khopui Beirut khothanglam panga Hezbollah ho headquarters chu anvanwai non le ani
Hezbollah ta hian an thu chuat chuan Israel Military Intelligence Unit a Gilot Base Tel Aviv khopui pon lamami chu an target ber ani thu han puang boka hei hi kan melma Zionist hoten Lebanon ram chunga in thana rap thak an nei wanga phubalak na ni tin han saibok ti chuni jan lampanga Hezbollah firfiak polten rocket salvo hanti rocket manga han bai pui thak na rocket roll Tel Aviv le ache vela hanon til zinga long range rocket pani chu lotling takin dancha ania mase sharpnal anti ake themten mitam tak chu haliam nin report ani boka mase he chanchin hi chipcher takin muzui tur haumri lo ani nimin tlailam pangatanga nizan thlengkhan IDF fighter jet ta chuan Hezbollah ho weapon depot ral thuam anda khomna mun Lebanon chimlam pangami ta chu nasa takin han bai zuya hetianga hanral thuam da khomna mun tam tak anti cheto chung hian Hezbollah ho hian ral thuam tam tak rocket roll le missile te hanla ron kap chok dau ranga drone roll tam tak te Israel lam hoin hanron tir chok dau rang boka hetianga in beiton vel na kara hian Hezbollah ho ta chuan thu churon siamin Hermes 450 unmanned aerial vehicle UAV hanti Israel drone thatak mai pakhat chu surface to air missile mangin ankap thlani ti anron pungjara hei hi IDF chuan ronnem hetin Lebanon chimlam panga hetiang hian thila thlengani tin hansaibok Israel Prime Minister in halo saitongin Hezbollah firfiak polta hi khovela firfiak polzinga in dona combat ral thuam nei thaberan ni tin halo saitoa hei hi adikna chin po hom mai thaya achan chu hetiang taka anral thuam te nuai chiat ani to nuwa po ral thuam tam tak Israel ti chen tur hi anla nei trau ti chu achianga Hamas ho ngot ai chuan an thiam na po hasang jok nin hariata The Times of Israel in nizana report an pek dan chuan indona lian tham tak mai Lebanona beipui thak na hi kalpuyani chungin Israel Air Force drone engemazat chu Hezbollah ho ta hian anlo kap thatone antibok te choni janlai than madeu khan The Times of Israel in update nan nei dan chuan Hezbollah ho ten tuipui kama khopui lian tak mai Haifa chimlam panga Israeli military base chu drone mangin han bayani ti haron puang le ta Lebanon le Israel in rina border atanga Lebanon lam saita Israel tank pasari han kap chiani ti an puang bok Nizan khachu Israel me puite tan po thamwang taka thin thiam mut ngai na homwak lowin harinoma achan chu zan khua deu thoin Hezbollah hole Israel sipai te hanin changton deu ranga X platform Twitter lampanga mi pui than khat ten hanron report a phai chuan nizan kha zan sakai haniringot maya hlaunain min tuam velani hanti Israel fighter jet te Beirut khopui chunga hanwa jet na hian ral thuam siam na le handa khom na muninga mazat chu nasatakin hanbom chia IDF lam ta hian han soidan chuan Hezbollah mun ta hi Beirut khothang lam khopui dehia tian hriat civil building lian tak mai chunga hanral thuam te handa chung ta chu ti chetania hair strike le beipui thak na hian IDF ta chuan building bula civil mi ta chu in thiar sona mun him lam pan turin hriat tirna hanpe masapota chumi nuwa chuan he beipui thak na hi kalpuyani ta dahia building lian tak mai hi hanbom chimrum ruma bomin kangmaya siam le bompuak khuwang hian khopui chungzona mei khuin para chunglo mai bok ani hetianga hindona borok so sang le lian tak mai kara hian US Secretary of State Anthony Blinken chuan Israel chuan Gaza Hamas te chakna tamjok chu ati chetoa Hamas ho hroituluber yehia sinwar tha ani na wang hian Israel hian hunram chang hazong turani hatia tuna hian strategic lotlin na nget tak mai kan nei meka chumi tinghet le zwal tur chuan thilti tur pani poimo tak tak kauma miman te chu inlama hroi ho antrula ti chon nakin nuwa thil thleng tur zongjong hriat thiam na nen in dona hi ti top apoimo ni hati Israel hroi tu rang tenen Blinken hian in biak na hanai toa mase beisayang thil hi Israel chuan ti antum lo ni in halang bok achan chu tukin jing dar kole hachan vevela khan The Times of Israel in live update an nei dan chuan
Northern Gaza lampanga Israel sipaiten Jabalia le ache vela baipuan thakna kalpui me kani lain firfiak pol niarin lal thren khatte IDF tanena hanin surrendera heibaka hian in surrender velo Hamas firfiak pol ningeyan hriat mienge mazat chu IDF te hian hanman boka hengmi te hian Jabalia chevela Israel sipaiten mipuiten himnatur mun anko muwa hantom khom chu insan chuak turin hriat tirna hanpea hetianga IDF te dodal zonga chet na hanai takawang hian Israel sipai te hian tamtak anmana then khat hanin pe boka mase mi tamtak firfiak pol nia han hriat te chuan han beileta in kanalian tak mai helai hmuna hian athleng me kani tin voin chamalam panga khan report han pe bok ani voin chamalam panga Jabalia le hache vela IDF ten beipuan thakna hian civil mi anga in thuam mase silai keng henge mazat Jabalia le hache vela hian hanlowam trau maya helai hmuna in ka tonna firing exchange lian tak mai hathenna hian IDF te chuan heng ral thum keng civil mi ang taka lang te hi tam tak an ka phlum ane ole khati jong kha tuntumatana report kan buat sai thai te nile phot sela thir tu le ngai thatu jong jong te lowinen kol thaula rainbow mizo chanela hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle theu don nia